O te fia e whaafelo I atu I lau whaafonga anga I nei fo I tai au, ma lo le soifua manu I alo mai o Talala Radio Samoa. I tala tomua, o le so le asa muli muli o lo tu umai I pule ngā nu e fili ai, pe ave e sea la tau Māori Wards, po o le whaatu mau pea. O le toʻatele o le fāsfulu ma le 5 pule ngā nu o lea wa mai a pālota e whaatu mau. E se I le sfulu ma le 2 pule ngā nu o lea e tatau o na maua sa la tau whaaiunga I le so. O whaaiunga fo ia pule ngā nu o lo o mana na o e whaatu mau o lo na winga e tatau o na whaia se pālota mo lea mataa upu I le taimi o le pālota pule ngā nu I le tausanga a sau. O se pālota e whaatu pe fo ia le pule ngā nu la lātou lava pālota pe a whai a tau nu. Ai I se vaingai whainga whaaiunga pule ngā nu e o mai I le so, o le toʻatele o lea mafuli pālota e whaatu mau. Ma o le toʻatele fo e le o fia I le malo ma lana whaaiunga o whai mai ai. A mana o lava le pule ngā nu e whaatu mau, e tatau fo ona whaatu pe lava e I lātou le whaapālota ina o le nei mata upu. Ai mai le Minister mo Local Government Simeon Brown and Anafi, o loo tu malo si le malo ia whaatu mau whainga whaate mo kalasi. E o mai le tau nei o leo pea e leo le nofuanga wa mani waise tasi ana po whetawa I naila au malosi. Reporti le tau nei o lea lava I leo I whafuane o le whale Greyland I au kilani ma o leo fo I nei o loo wha upenga uma. Tala le tua ni usila o loo ta uai e iai isi tangata ese o lea fo I o loo manu no ai le nei mata upu. Ua sa ai male awala I lea vaenga Greyland a o wha solo so eso e ngā leo I le so. I le tatala ai o whai toto o le ulua I whale o lua tele le Panda Mart I le South Island, ua moli mawina le a ngai I ai o le toa tele. O lea ele I atua se vai aso talo na tatala le Panda Mart sau mai saina ma o loo whaatawai le tele o lua ese. Ai I reporti o lea eo I ai le whai tau se fulu wafe o tangata whaatau I totonu o le aso e tusa ma wha amauninga mai le pule sili o le Panda Mart I New Zealand, whaapea au se talia Lily Jen. Wasa wai malitalo le malosi o le maketi I New Zealand mo lea pisinisi sau mai saina. Pei fo I ona mai tawina le whaaiunga le tausanga tāluai na ua tatala lana ulua I whale o loa I New Zealand le Pakuranga Plaza I au kilani. Lea e anga I ai leo o atu le lua se fulu wafe tangata whaatau I whaaiunga o vai aso. Whaatapu la ale taimia malolo ai whana wa o ngā manga I whale le tā ua ona o le toa tele ua wha o ngā e o ai e vei. O lewa mai atu sil kolisi mawalunga Christchurch Girls High ma tu o tamaitai a o ngā nanafi. I le toa tele o tamaitai nei ua wha o ngā taimi nei o malolonga e o ai e vei. I le atu si o lo tā ua I foi o nisi o whana wa o ngā e o atu lava e o I le whale le tā ua ma le to e foi mai ai lava I vasenga. E le faule nei mata upu I totono wa o ngā I New Zealand o le wha o ngā o whale le tā ua manofo a ngā e o I ai whana wa o ngā vei. E tu sam whaamtalanga me le vape free kids. A o whai eila whae ungal kolisi maa walunga I kalai estete o lo o whai mai ei fo I malepu lea onga e le whaape o le a le iai se whaatangana I taimi e mo o miai lea lo le teine a onga I le whale le tā ua pitai o taimi o malo longa nei lea o le a whaatapulaa. O lo o matua I lango ina le vape free kids le whae unga a le kolisi wa whaia. Matala whae u, o lo o tālia le tau nei se tala mai leo e tusa ma le tino maliu o le tina lea na maa wai lunga o matawhanga I Darkerville. Ta upule nei wasilia male masina pe ona ma waile tino mali o Joanna Joe mai sione la waki tolu valu tausanga I le val matawhanga o mamare ma aranga ia au kuso I lona asolo na lua. Moli mau le tane a le ua maliu o le ana alu Joanna I le matawhanga I le nofuanga I te le lava ina o iai ma le lafa nau peitai o le alunga lava lea e le ito e fui mai. Wasilia male masina o whaatali pia se tala mai leo e tu samso e so engo le nemta upu. Ma o le afo le se fulu I le tau nei, le o le awhelo I iai matu si tala, e whaalau I lo ma iai na tūlanga uo o iai. O Tala Nala Radio Samoa, manuia le tai au.